дар доираи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон дар боғи Куруши Кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд. маврид ба зикр аст ки ташкили растаи сайёҳӣ дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ки моҳи сентябр дар кишвар баргузор шуда буд аз ҷониби ширкати 7 иқлимбармани ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳӣ Сайёҳати Диёр аз шурӯъ аз 11 ноябр то 11 декабри соли равон амал мекунад. баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ, таъмини фазои фарҳангии пойтахт ва фароғати сокинону меҳмонони он дар доираи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон дар боғи Куруши Кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд. маврид ба зикр аст ки ташкили растаи сайёҳӣ дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ба мувофиқа расида бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ширкати 7 иқлимбармани ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳӣ Сайёҳати Диёр шурӯъ аз 11 ноябр то 11 декабри соли равон дар боғи Куруши Кабир амалӣ мегардад. ҳар як нафаре ки дар соҳаи сайёҳӣ кор мекард орзу дошт ки дар шаҳри Душанбе кӯчаи сайёҳӣ ифтитоҳ шавад, роҳандозӣ шавад, барое ки баъд аз соати 5-6 чихеле ки мо медонем дилхоҳ сайёҳ агар бихоҳад як армоғон харидорӣ кунад ё ҷои фарҳангӣ равад, бисёри ҷоҳо бастанд, бисёри мағозаҳо бастанд. мақсади мо аз роҳандозии ҳамин кӯча ҳамин аст ки мо бояд кӯшиш кунем ки Душанбе шабам бисёр зебо аст, мисли ки рӯз зебо аст. шабам барномаи фарҳангӣ бошанд, шабам масалан дилхоҳ сайёҳ омада ба кӯчаи сайёҳӣ армоғонои милли моро харидорӣ кунад, таомҳои милли моро чашад. باعث افتخاره که ما در این کوچه گردشگری مهمان شما هستیم. امروز تاریخ 11 نوامبر افتتاح کوچه گردشگری ما آغاز شد. امیدواریم در این کوچه هرچه بهتر فرهنگ‌ها و سنت ایران و تاجیکستان بروزتر بشه و با هم بیشتر آشنا بشیم. در کوچه سیاحی کوروش کبیر برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نمایش و فروش محصولات هنرهای مردمی، خوراک و خورش‌های لذیذ، شیرینی‌ها و آب‌های تشنه‌شکن جانب‌ها، بازی‌های شوق‌آور ورزشی و ذهنی، آزمون و ویکترین‌ها، بازی‌های سیرکی، نمایش تئاتری، گوشه عکسبرداری با لباس‌های ملی و دیگر چهاربینی‌های فراغتی در نظر است. فعالیت کوچه سیاحی کوروش کبیر همروزه از ساعت 11 تا 22 با اینوبت تشکیل برنامه‌های فرهنگی و فراغتی مقرر گردیده است. اقدام مذکور می‌تواند در آینده بهره تشکیل کوچه سیاحی دائم و عمل کننده در پایتخت کشور زمینه مساعد را فراهم آورد. کوچه سیاحی با میدان تبدیل می‌یابد که نمایندگان ساحه سیاحی، هنرمندان، استحصال کنندگان ارمغان و طعم‌های ملی را به هم می‌آورد. دائم یک ماه هر روز مهمانان را برنامه‌های فرهنگی و موسیقی، اجرای هنرمندان کشورهای گوناگون، قرعه کشی و تقدیم تحفه‌ها، فستیوال‌های موضوعی و فراغت‌های اینتراکتیوی انتظار است. کوچه سیاحی قدم اولین برای عملی نمودن لایحه باغ سیاحی دوشنبه میباشد که همچون رمزی نوی مهمانداری، مبادله فرهنگی و میراث ملی محسوب می‌شود.